Masih tigas mata nakinin paiman tebe pigi kami matuulay yun tikitete may magtagunggo sa inin may abahi-abahi atau kan ini umul-umulan ne apite may labi 30 pariyata sampai may palimempu yan may katawhan tabi magtagunggo isa nang sinin paiman bi mahabang may abahi kayan. Sa paiman nambo may maninganenggelay ko bentuk majajibaran nilay asal ini diniikan ini agungin may nali manaman. Ang paimante may bantok may pagtagunggo rin nga sa gated niya inebenin. Gibe kaku aktiban manamal bahu ko yung makakita may makanak sa inin pigi mo may katagamante lumani makanak may abay-abahi ini. Pasikat pero makanak ini. Masih kusina may man si ano renin. Pagtagunggo renin. Duk nambuao dan gerende tu diki masih pe umur na inin diawak pe ni sa taga pe tedok information ulang sine ne me en makanakinin. Sa lahat palayan pagtagunggo ini si lahat manggusu. Sa manggusuin magkatauhan kun sila partituburan. So salam dua si me manggusu atau kami atuburan. Masih tigas may makanak benin. Nambuao lalay din sama anong paymente aktiban manamal pagi magantanin ay agong diki-dikiinin. Masih lakis mal tanganin mag inebenin magpog yan no. Tabangan ang biko masikat makanakin masih sinasinap penaman pag-iinin ng buamban ineben culture atau kan traditional instruments in me yakan demikian bisa ne pag bidanek me tausug buahat do sumagwanan ininan we traditional instruments in yakan ini mag tagunggo ini kuang ini pangisayan so hasta mo tahati kulit tagunggo ini magsensian yan. Sedi sabihan ang bahan kulintangan, kaya kulintanganin, kung may tausug hato na po niya. At ini hinabuhay pagpakaradya, ini nila ibang gini magtamat, dili ka magkawin. So, kabantok na ito may magtamat hato. Masih pinakalay-kalay pagi sa dumeni magusal me gitar, dumeni magusal me piano, dumeni magusal me me drum, sumagwanen inusal den duwe ne batakan duhatu inusal ne kana peleren yan, batakan duhatu yan iluang yan pinapopok na yan. Bagi tantu kita bagi tantu hijul manamal pe sarang-sarang yene hijulanen do katangku kasinahan ini no me abay-abahi pegi ini katagaman de zaman lay do kay kami magkawin ko itu yan inusalen duisa ini me pagse dumen ne pente mag organs magwanen iligilantian erok me sa ini nene normal instrument ko me culture atau kan tradisional para sa masa-masa. Okay, magsukol si may manabangan ako mamayam si yene video may makanakinin sinakwadya rin niya may man yang kanin share ko pera sa kaam supaya sa tikite TV kay mon ne wang ine kahalan me kamakanakan TV ko ito na ni masih ka improve masih sa improve painte dumin na si may gadget si may cellphone dumin si may laptop dumin na sa eskwelahan so magwan sampai si may culture instrument atau kan tradisional yakan music ita edo were pa itu salta dumin hati edo active pe atau akan tigas masih tigas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.